Pathian mi he pin la lungset na hi ka changin damna pathian ei pin North East India state sagi ho highway anop le asit le aphat bangahin kilometer sang song gup le sang 65,000 kilometer wal hi ka hlai do tan thil to jong hi nuizat ta lunghan ta gen thei ta sei cha ding hi tam ta ka nein tuni hin mizo se hi hin kho ta san na hin kho imano hi highway a driver gari tol ho perspective a ko na hin ve in ga kite ka lew hen mi tam ta loi re gol ho chun ikirelate thei diu ka ta sanen lampi anop teng le aki hlai ha nin lampi nom jeng jong le traffic flow akisu lo ni teng le aki hlai ha thei chom de lo ni jong a omin chadabang ma chun kino ta jengin hat go jeng jong le hen lampi nop di lo wa songa tama ko khu atama bonna nga tama hi le aki lai ha chom thei de pon lampi dung zui a hin chubana gari hi size aki bang pon a horsepower yong aki bang pon abang SUV abang hatchback abang a khan nim lamsila a hlai ha thei talong abang chu agitna git sejeng ha chom di lo abang chu pot len ta pu a size ong le na len thei jeng hlai ha thei lo all cha chal tho hetia chu bon cha gari size za chom le ha dan za chom le ke bang lo ta atol ho driver yong lunggel le mihim hi na za chom che ne ya hi highway ya ki hlai khom che a hen so tia chu keima gari tol dung zui che a chu ka ha dan to midang ha dan ki tu thei pon ten le ka gari tol to midang gari tolong aki bang che thei di pon agari ki bang che zong le hlai hat god dan le hlai nop god dan ang aki bang thei di pon hetia chu alampi chu asu ato to asiet na to alit na lai to sutia alampi jeng jong chu ki bang ki lo hen Christian hin khu iman naw ni se a ta san na a igal sa naw lampi a hin mitin che hi driver bangin ga ki gial lew hen igari tol chi o ki bang lo chi ilampi ho jong hi anop dan ki bang lo che in ga gial te lew hen keima gari a size to midang zo se gari size ka te ka jeng the jong hilo kei pu gi to midang pu gi jong ki bang lo kei gari ha dan to midang gari ha dan nong ki bang lo ai wa nga lampi ai ga hlaya ka la teng la hin driver ho hi lungcham thei da na chu lampi a kum thla ki khet to pi jeng ngap cha jong hi mun tam ta ki tu ai driver tam ta jaga phat ki da nan chu agari lampi ai ga ki nga jong le aset abal na le ai lo wa le pan pi ngai na ho a jong ga ki hu khom jing the jong mium ki na hen itia chu jan khang jan wai hi le chu le khal he le a mi ki bang so ke pon so tabang che na chun Christian ita san now lampi I destination is not now hin a hlai hat pa a hlai all pa pogi potam deu pa le pogi hlom cha po deu pa jong ki umen ten chuda bang chun gari ha ta jeng po di nei lowa hlai vu jong umen ten gari hat lo ta a hat lo to ki thu lo bele a pot len ta po jong ki ki na hen hi chu ita san naw I pha da no le ikal son dan ke ba lo naw to ga te ka te lew hen mi tam ta in ta san na lampi izot naw to ga relate in ya chu traffic hi mi suboi lo wa hlai the hi poi mo in I pi gari to jong leng I pi din monin I pi po gi po jeng jong leng midang ka su boi lo ha ma mi poi mo in ya chu ke ma ki ve ta lo wa midang kan ve teng le imu nung kisu lo ni de den gari ga tol chu adi a khopi dunga traffic jam na ho lampi se no hang tol chu I ko ma ho hi ki samsin ne wunu jeng chu ki phun jeng hi chi pa chu ki chi gari tol chu chi pa dan chu kiti yang e ma ki ve ji ta lo chu
ya chu chawai ta jenga gari to lo mi uma ei man phat ta jenga itola ching thei ta jenga i thlai jing la ya long he inung izet iveya ko na he chawai ta jenga ei hung ne kha ei hung not kha ai lawale asap pau ta jengin gari hung kolai jong he mi thei chu ya chu mitin mitang ke bang lo che le se na home keima perspective sing se awa noi le se ka ber go na hi le koi macha ka te thing ngai loading nangin nong mi te ta le chun na din muna ko na mi na te hi ji a chu nang din mun bang chet ta banga je koi ma zo se di lo chu a hi wa nga chu nang je a mi a boi lo na ding a le nang je a mi a ke pal lo na ding pa zo chu a poi mo je paka jesu christian koi hi le a so pi ke pal sa chu a sum angonga kan bi adi khang le na le lu hoi ti cho ya chu chon se le ta khat mitin ni se ya hin na vai gel do chu isopi ki pal sa loading ti he kam chenga hele thu se ya hele inna to a hi jong le eima chi a hin hobunga ta san lampia ina to da no ki bang pon i pha chan ta san a ikal son chan ki ba lo ji hin eima ngai dan je sia wa no i te go na hi le ki pa na him lo hi je a chun nango khat le khat po ki po hu to win adin sol cha polin le kha thot lama chun ana hil kenin chutabang ma chun mi ama chi ki khol hen chutia chu min the mo na chan lo na dingin eima chi ki khol he poi mo ti thu e na hil ke na bin he hi a chu eima ni pha chan dung zu ya ta san na ga le sa na hi mi zo si chu ei sanga ha jong min tin ei sanga ha mo jong min tin teng le eima ga ri sanga neu to lu min te eima ga ri sanga lin to long min te ya the traffic flow hi suboi lo ha mama keima ka ha ji ami zo si ha dinga ga gelong chu di thailo keima ka ha mo deu ji ami zo si ke sanga ha mo che ding banga gelong chu di thei de lo pi a hin la mi to ki tu a chi go tham ha ma mi dang chu keima dei da na hi tu go ding hilovin ke zo chu zapi to ki tu a chi go a ta san na bul phu pa palke lo ha ma traffic suno lo dinga driver pha hi ding he apoi mo in lungnin na apoi mo in iko mali gari len thayong chu e apo gi hi o ti a gel thim na ne nga jin pot gi polo hon che po nei lo o nei lo na chu he thim pi yong ai mi dang he thim na ko na bo hi ki to na ke ngai lu na le ki cham na chu hong ko na hen koi macha hi aphacham kim aki umpon koi macha e ma dei da na phacham kim so ke ding ong om de pon ye chun driver khat hi na ain tu ni a hin ilampi zot now ibon chaw hin kholampi highway ta san na awan gami zot na wa hin eima che igari to lo hi driver perspective a ko nin le highway experience a ko na hin ga rile nin pathin thu de ki to hin mizo se de ki cham de la theina cham na pa chu holding hi a pakain e dei pio hi ti a ega sei do hin pathin thu pakain phathe bo pio he no